samulpha thlani somni pakhat ninga ni kan lo thleng le ta a tunruma hian Mizoram thulang sar te kan ngai thale dona kan hria tangin Mizoram deng chuak chanjin lom omlo tak mai selinga a thleng ani kha Hmeithai in pakhat chu thu nei tu ten JCB mangin an thria lui saka kha khan mitam tak thinlung atina a enge a chan niang ti chu mitam tak zona ani hemi chungchang hi kan video bulletin nan kan manganga kan ngai dan te comment lama kan tar lang ve don nia khami kai hnoya khan thu chua rang te oma pi Vanramchhuangin social media athu post hi han ngai thla phot tiang Hmeithai in thria sak report Center for Environment and Social Justice CESJ Mizoram thu chua Mizo society a thleng tur kan du lo ber meiche om nem jok Hmeithai a in atanga nu chu ani mai ba ka a in thria sak ani chungchanga Center for Environment and Social Justice CESJ te chuan Seling khua panin ma an langa la Hmeithai trap thomin Mizoram mipui a aw eya kan hriat rualin ni somni November sang ni somni pali khan Working Chairman Vanramchhuangi Ruatfela Nu kan General Secretary Thlamuanpuia kan advisor Dr. Vanramliana te ba ka member thanem tak kan kal ngala Seling NGO VC tenen VC House a meeting poimo tak kan nei ngal he thil thlenga in nam noi zong in thria sak ani na tura order petu te thlengin le dan palzut tu in thria na order an deal po a Seling khomi pui NGO te ma order copy pek tur po nei lo chunga in thiat tu te thlengin dan anga hremna na tak an mu ngei theina turin CESJ chuan na takin ma ala ngei don ani ti Mizoram mipui te a hriat tirani he thila in nam noi zong te hian dan an bo chiat na alen ema wangin kot sang jok beng a thlen theinan CESJ in ma ala nge yang ti in thu chu an ron siamani khathil thlen tu khan Seling khua chuan lung oilo na lan tirin kong zo an naya Seling join NGO malak na in nimin lam khan Hmeithai in thria sak du lo na lan tirin kong zo an huai hota resolution on pass boka Hmeithai in thria na mun atanga tran ni in Seling playground bula akhar na hunan manga in thria an du lo na thu rang an aw pui kong zo te hian resolution pass in chung resolution te chu dan lawa thu nei tu ten in an thria sak hi kan du lova arang lamin an chen na in tur sak that sak le ro se magistrate local tele dan lawa in thria sak tu zong te bang turin kan phut ti le an mani phutok angjang na dom na sarkarin perro se ti chu Seling mipui pung khom te na resolution an siamani heti lai hian nimin lam khan Seling lam hi MLA an bial tu MLA Professor Lalni Loma Minister of State chuan atloa thil thlen dan rang khotlang hruai tu tele ram nei tu te ba ka Aizol DC office atengin SDC John Lal Ramhluna thingsul thlia BDO mal som hriat zuali le NHIDCL ho tu tenen an soi ho Professor Lalni Loma chuan a bial chhunga hetiang harsat na to kanom chu poyati thule thil om dan rang athirna atangin Competent Authority for Land Acquisition kala tele ram nei tu te thule hla ahun taka in mu ton saklo communication gap wanga hetiang thil lo thleng ta nia a hriat thu a soya ram nei tu te har sat na to mek chu arang lama chin feldan tur ngai tu atum thu le sarkar ho tu dang te po soi pui atum thu ram nei tu le khotlang hruai tu te a hril he huna hian BCM Seling bial tu Pastor Reverend Vilal Rawzuala point NHIDCL kong lei meka BCM Seling bek in mun chungchanga an har sot na to te MLA hena hian a thlena an har sat na to te chu achin feldan kong om thei te ngai tu pui turin angen ngal bok Seling khotlang hruai tu te le ram nei tu compensation a har sat na tok mek te chuan bial tu MLA in an har sat na ngai vena Seling khua alo thleng ngal chu lom om an ti in thlamuan thla kan ti thu an soya an har sat na to mek chu chin fel thuai ani an bei sei thu an lo hril bok heti lai hian Seling Hmeithai in pakhat thria chungchanga hian in Sawifiah na social media lama hian vordar lo ni ve boka hemi chungchang hi han ngai thlale lok tiang National Highway number 06 Aizol District Huam chunga kong siam na atana ramlak chungchang buai pui tu compensation and land acquisition kala for NH06 Aizol District chuan
ni som pakwat hla som pakhat sang ni som ni palia Seling Inthiah chungchanga anhnuai mi ang hian thu chua an siam pakhat na compensation latu ming hi soihara care of laltluang committee in Deputy Commissioner Office record a hian tarlan ani panni na Competent Authority for Land Acquisition kala chuan chengoi riat sing ni sanga zani somruk pariat hi soihara ne na hlan turin apei ready sa to a mase ani hian a in hnuai basement chut kim lo nia soin compensation hi aladu lovani soihara dil na angin assessment po lak thatania chengnoi som panni singthum sangret le somko pakhatin chut chua sakani pathum na soihara assessment le midang somli pakhat assessment tharte hi DC office kala chuan NHIDCL ne na athona Vite memo number 14011/290/2023 DCA/LNB/177-180 ni somni pariat July sangni somni pathum tia lekha kaltira ni a DC office in thei top a chua puila in NHIDCL hian soihara in le lo assessment tharle midang somli pakhat assessment te hi NHIDCL hian an lo nol vekani an nol na lekha Vite memo number NHIDCL/PM/EU-Seling/2023 24/NH06/SD/LA/1041 January ni nga sangni somni pali a nol hani palina hetianga ni awang hian ram nei tu te hian an in le lo an chua san du lo wangin NHIDCL hian kong zo na an thok theilova an har sat na hi Empower Committee meeting October ni som pasari sang ni somni palia na ya NHIDCL hian a thlena Empower Committee hian ram le in le chiat ngai enge mozat chu malak angai thule hemi chungchang hi arbitrator hian chingfel se atibok hemi bozui hian section 3E of National Highway Act 1956 angin kala office chuan ma alata ani pangana The National Highway Act 1956 under section 3D/3E in atarlan angin sarkar hian he rama hian thunei na pum hluma nei to ani National Highway Project rang hi Union Minister MORTH Ministry of Road and Transport Highway Government of India in malak dan hi ngortakin state tinami te chu abo zui thina National Highway Project NH54 le NH06 a te hian hun tam takahar satna athlena wangle na chaktok lo wangina du khop lo hlebok pasarina soihara hi voitam taka in le lo jang na dom na poisa chut chua to sa chula a inson chuak turangen ani to thina arbitrator in kala ne na ram khoi lo tura ati na stay order po a hlip to ani notice hi soihara ne na hian voi ni pek ani to a jun ni somni paruk sang ni somni pali le October ni somni pasari sang ni somni pali chan na hi ram nei tu atanga mu ani lo thung kha thu nei tulam in Sawifiah na ani a ai nga po chu ni se Hmeithai Inthiah sak hi Mizoram pui ril ruwa chuan kan ti ngai lo le thil thleng ngai lo ani a he wang hian mi pui tam jok ril ru po ana hle ani kha he in Sawifiah na hi enge kan ngai dan le ngai thatu ten comment section lama khan hantar lang tiang kan thu top nan Manipur lam hi hantar lang vele zokila Manipur lam hi an la buai tuang zela thu nei tu ten curfew te puangin mun rang a buaina chuak thom hriat tur la omreng zo na thlak lam hian martar te kuang chu kong zo puin coffin rally te an buat sai ani kha lung oilo na lan tir zinga pakhata bora la centralin sipai sanga atir belbok Manipur tual chung buaina inzual lama pan zela moti turania tunkar bullam khan curfew thupek bo chhia meitei tam tak imphal chhim lama an chuak khoma sarkar pisa eng mozat kharangai hial Union Home Minister Amit Shah hawa Manipur buaina thlendan ngei tu ani nuwa central chuan sipai sanga tirbel turin thupek ati chuaka anni hi tunkar bullama thupek ti chua ani atanga chenghal tura thupek anni Manipur Chief Minister N Biren Singh Point NDA Minister le MLA te chu emergency meeting nei puin dan le thupek ken ko dan turan ngai tua an thut khom malok hian an mani thlop tu National People's Party NPP chuan an thlop na an lo hnuk dokto bokani kha
Manipur BJP sarkar po an buai chho hle ni in alang heti lai hian Zeribam district a babu para buaina chhuak ka wangin mi puipung khom tele security force te anin nor buaile na samaya force mi te silai me po wangin mi pakhatin nunna achan ni in nan soi Manipur mai te le zo na thlak te inkara buaina hian atu ve po sarkar lakan lung oi to lo hle maya sarkar an rin tok lo na alian to hle mai te pol lian tak Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi member Chen Khat te chuan Lamphet Pata Chief Electoral Officer Office Complex chu an beilea kongkhar te po an ti chena sa hle ole chanchin kan ngai chang zel don ya kan puanta ka tanga iha holzonga omani chuan comment lama han soi ho te ang ule